lamtalen e nder toɓɓere heɗen gonti e yimɓe ɗiɗo goto e maɓɓe woni sengo meɗen ñaamo ko Mamadou Lamine ñakkati goɗɗo mo gonɗen e nder ndeɗo yewtere ko Allah rewi kono jallo no riidi ɗum kam heedi sengal nano ɗum noon no foɓɓam ɗiɗo on salminama Mamadou Lamine aɗa golle ɓen ɗum wonɗa assalamu aleykum aɗa no yuriti Mamadou Lamine fono jaam yimɓe men ko Mamadou Lamine ñakate jibinande lagine ara menen min janggiyame Lamine université génie informatique meɗen ñowde kadi Fouto yiɗi komin mari duuɓi sappo e tati duuɓi 2003 ɗum ɗo woni golle amen ɗen are objectif amen ko gurnutugol fina tawa andina yimɓe ɓen kon ɗum woni Fouto waɗa promotion Fouto on aduna lam fof ko yaari o are holla kon ɗum woni Fouto konno Fouto wattorte are ko ɗum woni objectif amen Fouto woɓɓe mbiya kufna e nder leyɗele goɗɗe wona Sénégal walla Burkina Faso hay ko nandi hen so senngam nano rewɗe ngoni mo ngannduɗaa ko Allah rewi colu jallo mi salminima ko holko saabi ɗum ɗo ene jeeya e pinal fulɓe ha tengti leydi to leydi guine ine ɓura toon jaarade e haray ɗen anndi ko ɓuri ɗuuɗude sifa ko hippete kon e hoore fof ko kofone innete kono ɗum ɗon Fouto on taho ko inde singuliére men joni mo par ce que o nannda e kofone wo hannde par ce que no moƴƴinirteno ko ɗum imo Fouto e kadi haray règle ji jokkuɗi moɗi e hino teddini fi makko ɓuri kofoneji boyi par ce que ko histoire wani hakkunde makko ilanima fewnono fuɗɗa moƴƴinirede no mi annda sen aɗo e wolugol ɗum ɗon ko waɗi kon ha yo moƴƴine ko adduno kon c'est à dire nafoore ko ɓeyi ko so moƴƴinama o gollirama e nder Fouta théocratique par exemple haray ko ɗum imo Fouto ko ɗum okkimo teddi holno acci so wiyama yo moƴƴine ko waɗde ko holɗum suuɗi e muɗum to banggue culture voilà so ƴetti wona Fouta o andi so ƴetti e histoire Fouta théocratique kon garita Fouta théocratique kon hari ko diwe jeenayi woni joni noon ɓaarayde jiiwe ɗen ko ɗe waɗirano ko fii c'est à dire ko ɓe sendirano ko fii organisation on no martira kono no anndaɗe fof ko vision goto ɗe mari joni noon ɓe fof ɓe représenta e o Fouto ɗo par exemple Fouto no mari parti ji jeene diwal de no représenta e parti be ka Foutour par exemple joni so ƴettiwano Fouto ɗo e hiɗe mari ga ko innete kon tugalal e pulaar en français piɗigo maintenant son kontiɗen noyi go'o ɗiɗi tati nayyi o milieu biye Fouta ko ɗe jeena maintenant ko fof hakkille kadi tubaɓe ɗon wiyaɓe sattude ɗi ceinture ji ɗo ɗon kadi sen konti entraji ko 1 2 3 4 go'o ɗiɗi tati nayyi woni jeetati maintenant hiye o plafond waɗaɗo déjà noon ne nder donc sen ƴetti yoɗo wattiɗo woni jeena goɗo no ndene ko goɗo woni no symbolise ni gon tinde par ce que ko ɗon no capital politique kal andi waɗi diwal bono waɗi rôle mum goɗɗum no tan ka ceerno ɓe wonta ɗon de riida goɗɗo no tan kaka ceernoɓe on taaranoyɓe ɗon wona ceernoɓe so satanama goɗɗo no tan kaka o satanoyɓe ɗon tigi tigi anndugol so heddike no woɗɗi woni ngol ceernoɓe donc de kamɓe représentant ko ɗum waɗi si histoire Fouto no wondi e teddugal en fait mi waɗiranono kadi si jooɗama Fouta makko baɓe Fouta jooɗide sa ari kadi fewgo on tuma joni woni o wofi pot par ce que o woni joni culture national mais faala kadi o imposé e ka international mais fewgo on tuma haɗa ñawol ɗo wofi pot sa ari ka mbaddu tawi ɗa andi ko honno Fouta sifori a landata ko ko mboni ɗon hay façon hipporte nonno to hay ko hakkude jangguiɓe ha andira ganda e mawniɓe ha anda woni mawɓe misiddaji ɗi e fardaɓe ɓen ɓaɗen kadi arno marɓe ɗon nder e gere ɓen ɗo memetaje ma sa andi couroir uji militaire donc e comment dire e marɓe jawdi ɓen ari ko ɗiɗo Fouto symbolise Fouto walla mbiyen kufna wona neɗɗo fof siftortuɗo e nder hoore Mamadou Lamine ñakkate hannde beele ɓornugol Fouto ina woodi daawe rewte si neɗɗo wawa yettade ɓay hunde no wela men landike par ce que so goɗɗum no welama a landoto selon no min landori no ngari ko nayo wattu to Fouto ɓawɗo ha tata koko ɓe innata ko éridi ou ganda marɓe ɓen gandal islam en deuxiéme position ɓe inna chef roi ou lamɗo on kadi arno wattu Fouto tata ɓon ko jooma jawdi nayo ɓon ko mawɗo musidal mawɗo selon no min landori noon ɓayno wela men ko ɓen ɗon nayo watta tuno Fouto ɓenni noon selon no min landori noon ɓenni o lamɗo ngari ko ni watto ta Fouto on no jooma gandal hay ko yo ñoƴƴi Fouto yeeso o darno mo ɓaawo ko ɗum ari si jooɗama mo yiiɗa ono wattoto yimɓe direct ande ko jooma gandal lanɗon e inna lanɗon ko on ɗon koye fowmu yeeso ga
wacci jooma jawdi on ɓenna on ɗum ko ni wattota ko yo tollundi yeeso e ɓaawo mawɗo musidal heccuɗon famille on fof ɓay mo ɓeeno mari mawɗo musidal ɓen ɗon ɓenna ko yo acciti puutori ndi ni eno darori noon ɗelonno men landori noon ɓaawɗo wari ko noon puuto wattorte ko ɓennata kon éridi ugando ko ɗo couleur de wattoto ɗum par ce que c'est la couleur authentique ko ɗum ɗo watti arde puuto ɗi garaji ɗo min naali design on nde mais couleur on en deuxième position ko chef roi ou lamɗon ko ɗo couleur wattoto ɓaawɗo wari ko ɗiɗo couleur ji ɗiɗi fu woodi mais hande couleur ji ɗi fof menen meɗen wadde par ce que objectif on ko yaajingol programme on waɗa promotion puuto moƴƴa janna fay koye moƴƴa fiyoto mutu ɓay selon taarika on puutor ɗum heɓi duuɓi temer tati ko fani ɗum donc haare objectif on ko gerugol ha tabintina o puuto ɗo ekkita fay koye buy fiyoto mulu haɗa ko ɗum woni objectif on aɗa meɗa weltani e moƴƴa tedduɓe heeɗiɓe e raffi on calminama ɗum noon en mbawa haalde ko fof nder ɓuuto walla ɗon kono saabu ko woni ko hen ene heewi mani yakko hen andaɓe gondi nder kabaji goɗɗi on